Pravovremenim otkrivanjem i započinjanjem lečenja obolelih osoba može se postići izlečenje u više od 90% slučajeva, čime se podiže kvalitet života obolelih žena i njihovih porodica svakako. Gost u studiju je dr. Miloš Počekovac, specijalista opšte hirurgije, subspecijalista onkologije. Dobro jutro, želimo. Dobro jutro. Evo, čuli smo iz priloga i priče gospođe Lukić koliko je u stvari preventiva važna. Pa veoma je važna, sama statistika govori sve. Znači, otprilike između 4300 i 4600 na godišnjem nivou se otkrije karcinoma dojke. Nažalost, 1600 umire na godišnjem nivou u Srbiji, što nas, nažalost, izdvaja na prvom mestu u Evropi po smrtnosti od karcinoma dojke. Zašto je to tako? Zato što verovatno ne otkrijemo bolest na vreme. Obično je to drugi stadijum. 80% žena otkrije promenu kad je 2 cm promena. Naš cilj jeste, kad kažemo rano otkrivanje, da pacijentkinja ne opipa nikakvu promenu, da hirurg isto takođe koji obavlja pregled takođe ne opipa promenu, ali da se javlja na redovne radiološke kontrole kada uz pomoć nekih mamografa, ultrazvučnih pregleda možemo da otkrijemo promenu kad je veoma mala i kad je procenat izlečenja skoro 100%. Da, eto, te cifre koje ste rekli, te statistike su stvarno poražavajuće. Koliko bi često trebalo žene da se javljaju na preglede, na preventivne preglede? Znate kako, u svetu se otkrije oko više od 2.300.000 na godišnjem nivou. Nažalost, 685.000 umire od ove bolesti. U razvijenim zemljama postoji takozvani organizovani screening program. Šta to znači? Da uslovno zdrave žene dobiju poziv između 50 i 69. godine da odlaze na takozvanu mamografiju. Na taj način možemo da otkrijemo promenu milimetarskih dimenzija od 100 mamografija zbog čega se javljaju žene, možemo da otkrijemo kod jedne u takozvanom početnom stadijumu. Na taj način možemo da primenimo minimalno invazivnu hirušku tehniku, da otklonimo samo deo tumora sa okolnim zdravim tkivom i da žena bude zdrava. Naravno, posle toga ide i, osim hirurgije, postoji radioterapija, medikalna terapija, hemioterapija, ukoliko je po to potrebno. Međutim, u početnom stadijumu neke od ovih terapija nisu potrebne, osim hirurgije trenutno. U kom uzrastu? Da, već bi trebalo posle 30. godine jednom godišnje uraditi jedan ultrazvučni pregled i jednom kod hirurga koji se bavi dojkom. Posle 40. godine, kada ta žlezdana struktura menja svoju strukturu, treba uraditi jednu početnu mamografiju. Naročito posle 50. godine, jer 80% karcinoma dojke se javlja nakon 50. godine. Tako da je jako bitno, ukoliko ne postoji u vašoj opštini organizovani screening, ukoliko vas niko ne pozove na ovo, trebalo bi samostalno da odlazite na ovaj pregled. Pričat ćemo... Žena kaže da nije bila 25 godina na pregledu. Da li je to normalno? Mislim, u ovoj priči... Da li je uobičajeno to uopšte? Uobičajeno, nažalost. Sad dok smo gledali prilog, pa smo malo razgovarali, kakva je u praksi situacija u Srbiji uopšte? Evo, mi pričamo o Beogradu, videli smo ovaj prilog iz Kragujevca. Da li imaju ljudi gde da se pregledaju? Pa, nažalost, trebalo bi veći broj opština u Srbiji, veći broj gradova da budu obuhvaćeni takozvanim screening programom, rano otkrivanje karcinoma dojke. Ja mislim da je otprilike oko 30 do 40% opštine obuhvaćeno tim i imaju oni screening, a pitanje je koliki je odziv na taj screening. Na primjer, u Engleskoj, imaju u Londonu, na primjer, 70% građanki se odazovu na pregled i oni su nezadovoljni tim. Nam bi trebalo da u Srbiji postoji svaki dom zdravlja, da postoji mamograf i da bude dobar obučen radiolog koji može to da čita. A nemamo ih? Pa mislim da je manjak radiologa, obučenih radiologa za otkrivanje ranog karcinoma dojke i mislim da je to jedan od problema. Ne samo što u domovima zdravlja nema toliko mamografa koliko bi trebalo da bude, ali mislim da je jedan od razloga da bi trebalo još više posvetiti tome pažnju da obučimo mlade radiologe da se ovim problemom bave. Da ih sprečimo da možda ne odu u inostranstvo, nego da ostanu. Tako je. Da, ali evo sad isto recimo pričamo, evo Lena, ja kao muškarac recimo, bilo koji pregled da se ode,
to pre svega zavisi od samog pacijenta. Tako je. Od želje da ide preventivno kod lekara. Da li ima želje i šta sprečava žene u Srbiji da, bez obzira da li ima ili nema, može da se nađe neki način da se pregleda preventivno, što je izuzetno važno? Zašto žene ne odlaze dovoljno na preventivne preglede? Mislim da je više razloga postoji. Jedan od razloga jeste strah. Jednostavno imate običaj kao... Strah od otkrivanja bolesti. Kaže, neću da idem kod doktora da mi nešto ne otkrije. To je uobičajeno kod nas. Tipičan odgovor, da. Postoji stid od porodice, okoline i tako dalje. Nažalost, zbog tog stida neke žene nam se javljaju kasno stadijom, kada ne možemo baš tako adekvatno i hiruški da reagujemo i tako dalje. Verovatno potrebne su neke druge terapije koje održavaju ženu u životu. Oktobar jeste mesec ranog otkrivanja, odnosno podizanja svesti o ovom problemu. To je još 1985. godine u svetu je došla na ideju American Cancer Society, Američko društvo za karcinom dojke, da podignu svest o ovom problemu, jer su uvideli da mnogo bolje i jeftinije se prolazi ako otkrijemo promenu na vreme, znači mnogo kvalitetniji posle način života i mnogo bolji, jednostavno socijalni život žene je bolji kad se otkrije na vreme i kad se reaguje hiruški. Da. I eto, tu se postavlja pitanje zašto neko ko može da potroši sat vremena svog života na jedan pregled možda sebi spase život na taj način, a ne od... E sad, hajde da pričamo o šta je najvažniji faktor rizika. Mislim... Jasno, postoji brojni faktori rizika. Jedno stvar, žene, kolega je pričao da možda svaka 8. žena oboli od karcinoma dojke, međutim može i muškarac, svaki 133. muškarac može da takođe oboli od karcinoma dojke. Zatim starost, preko 80% žena je preko 50. godine obolio od karcinoma, može da oboli. Zatim reproduktivni faktori, šta to znači? Rana prva menstruacija, kasna menopauza, znači neka žena koja pre 12. godine prvu menstruaciju, posle 55. godine dobije menopauzu, duži vremenski niz izlaganja hormonu estrogenu kao jedno od uzročnika nastanka karcinoma dojke utiče da žene koje imaju duži vremenski niz menstrualni ciklus može da poveća faktor rizika. Znači nerađenje, nedojenje, alkohol, gojaznost, fizička neaktivnost i tako dalje. Međutim, ono što je interesantno da 50% žena, možda čak i više, ima karcinom dojke, a nema faktor rizika. Zašto je to tako? Još uvek nauka nije objasnila zašto nastaje karcinom dojke. To su neke ćelije koje se nenormalno dele i mogu da se šire po organizmu. Navodno, Svetska zdravstvena organizacija je dala jedan zaključak da obično nastaje zbog promena u genetskom sastavu, od načina života i od sredine u kojoj živimo. Verovatno taj skup faktora može da dovede do toga. Ono što mi možemo na mnogi bolesti u medicini imamo takozvanu primarnu prevenciju i sekundarnu prevenciju. Primarna prevencija, nažalost, još uvijek ne postoji, to je vakcina. Pre 2 godine prvu vakcinu je u Americi dobila jedna pacijentka koja je već operisana od karcinoma dojke. Znači, sad je u eksperimentalna faza gde pokušavaju da daju tu imunovakcinu gde su operisane žene i pod većim rizikom da ponovo nastane karcinom dojke, da njima prvo daju tu vakcinu, da vide da li postoji mogućnost da se ponovo vrati. Vakcina u eksperimentalnoj fazi. Nažalost. Proći će takva DNK vakcina koja će trebati dosta godina da prođe, ne bi li došli do toga da, na primjer, zdrava osoba primi vakcinu i da ne dobije karcinom. To je idealno. Međutim, nažalost, još uvek je ta sekundarna prevencija kod nas veoma bitno podizanje svesti o ovom problemu i otići na pregled kada ništa, ne postoje nikakvi simptomi, ne opipavaju se nikakve promene. Jako je bitna radiološka kontrola. Pričat ćemo o nastavku o tome. Možemo same da otkrijemo, pričali, evo sad smo čuli pitanje samo pregled. Da. Samo pregled dojke jeste bitan, ali nije presudan. Samo pregled dojke treba obavljati svaka žena koja ima menstrualni ciklus između 5. i 12. dana od ciklusa, kad su hormonski najmirne dojke, može u sedećem, ležećem položaju i tako dalje. Ali
Samo pregled dojke se radi između 2 radiološka pregleda. Ako kažemo da jednom godišnje od 30 do 40 godine obavljamo ultrazvučni pregled, ona treba bi 12 puta godišnje da obavlja taj samo pregled. Međutim, samo pregled dojke nije smanjio smrtnost od karcinoma dojke. On je samo neki dodatni, on ne ulazi u screening program. Nažalost, 80% žena, kao što sam i rekao, sa karcinom dojke je veličine 2 cm. Taj 2 cm može ona da opipa. Naš cilj je da nađemo tumor kad je vrlo malih dimenzija, do 5 mm, kad je izlečenje skoro 100%. A za to je potrebno ultrazvučni pregled? Ultrazvučni pregled, a posle 40. godine mamografski pregled. I jedino mamografijom, čak i iskusni hiruzi koji se ovom patologijom bave, ne mogu da opipaju promenu koja je 3-4 mm. Samo dobar mamografski aparat i dobar ultrazvučni pregled može to da otkrije i radiolozi mogu da postave dijagnozu, odnosno da urade takozvanu iglenu biopsiju, da se postavi dijagnoza o karcinomu dojke i da pošalju hirurgu da tu promenu malu otklone na vreme. Svakodnevno se bavimo ovom patologijom. 2% žena nam dolaze u tom ranom stadiju. Kad je ona, na primjer, žena zdrava, ima karcinom dojke, a ja ne mogu da opipam. Čak i iskusan hirurg ne može da opipa. Znači, suština nije samo pregled dovoljan, jeste bitan, ali nije dovoljan. Najvažniji su radiološki pregledi, kako što i da se redovno javljaju lekaru koji se bavi ovom patologijom. Jednom godišnje svakako vodite računa o preventivi, čuvajte sebe, budite odgovorni prema sebi. Doktore, hvala vam najlepše na ovom gostovanju. Nadam se da smo nešto uticali.